Right, continuation. Test the one. Question 18. You want to leave the highway. What must you do? Ke tlo nna ke boella hela yana until you understand gore ha ke bua ka highway ke bua ka tsela e ntseng yang. Highway ke tsela e tona e golaganyang metse, re utlwana. Tsela e tona e golaganyang metse re bona re itemogela A1 le highway ka gore e tswa Francistown e golaganya Francistown le Gaborone, e golaganya ditoropo. Akere ke yone tsela ya mofuta ono. Now hela go bua ka highway o tshwanetse go gakologela gore go tsamaiwa ka bokae mo A1, maximum of 120 akere, unless o tsena inside build up areas ke gone tabeng go godisa lebelo akere. But hela ga o tswela ko ntle ga metse yone o tla bona go beilwe body ya gore o ka tsamaya 120 go ra gore mo highway re tsamaya ka lebelo le le ko godimo. Now hela o bona le go kwa highway gakologela gore ka nago ga gore wa re tsamaya ka lebelo le le ko godimo. Now ya re you want to leave the highway, what must you do? Ke eng se o tshwanetseng o se dire ga o batla go tswa mo highway, ra utlwana. Now ke leka go le ha an impression ya gore what happens when you drive with high speed for a very long time. Ke eng se se diragalang ha e le gore you are driving on a highway ka high speed for a very long time. Ha e le gore o tsamaya o emelela ha o tsamaya ka 120 wa Francistown, o tlo simolola o bona re 120 koloi ya gago e kare e tabogile thata, ra utlwana. But hela ga ntse o tsamaya mo tseleng morago ga lebakanyana o tla bo simolola o fila gore 120 o ka re yaanong koloi e iketlile ya teng tse e tsamaya 120 same speed akere. Ke goreng? Ke gore wa bo simolola go tlwaela lebelo lene leo. So what happens when you drive with high speed for a very long time? Ke gore you lose your feel for speed, kana o simolola go tlwaela lebelo akere, you lose your feel for speed. Now in that case ga e le gore you have lost your feel for speed, o simolola go oketsa lebelo o tswa mo go 120 yanong wa ko go 140 o bo bona o ka re ya taboga akere. Ha o simolola ntse o tsamaya 140 lebakanyana o tlo bona o ka re yanong 140 o iketlile ka gore you lose your feel for speed o bo simolola gore o oketse. Now se se diragalang when you want to leave the highway gono hong wa go batla go tswa mo highway akere. Highway ha se ke gore wa bo tena go tswa on the highway yanong wa go thenna ka gongwe be ka lefteng akere. So when you are going to leave the highway o tlo direla go mo go bidiwang go te deceleration lane, kana lane nyane o tla beng o tswela ka go yone o bo go fokotsa lebelo mo go yone until wa go tena, mme o hetse o tenne mo tseleng ya dikoloi tse di tlhamallang, kana o dule mo lane ya dikoloi tse di tlhamallang. O direla lane nyane e ka thoko ka gore o fokotse lebelo ntse o tsamaya mo go yone. Line yone ke bidiwa go te deceleration lane kana exit lane, ra utlwana. So o tshwanetseng wa se dira ke gore you have to reduce your speed. Now ga e le gore o tla o tsamaya ka lebelo le le go godimo gone gong ga o ya go tena, be careful gore o checka speed sa gago gore o se ka tena ka lebelo le le go godimo, ka gore wa bo hetse o lositse feel ya speed sa teng. O tla bo o bona o ka re koloi e iketlile kante e tsamaya ka 100, ra utlwana. Ha e tsamaya 100 yalo koloi eo ya bo e santse e tabogile. So o tshwanetse o ele tlhoko gore o fokoditse lebelo gore o se ka tena ka lebelo le le go godimo. Now you reduce your speed in the vertex of the exit. You want to leave the highway, what must you do? Ke goreng? Use the left hand lane early enough. O tshwanetse o boele ka ha lane ye ka ha lefteng. Ga e le gore tsela gago ke tsela mela mebedi ya ntlha e leng one, ga e le gore wa go tena o tshwanetse o dirise the left hand lane well enough, early enough. O bo indicate go bontsha ba ba ko morago gore you are going to turn, you are going to leave the highway, ra utlwana. You are going to leave the highway. Answer ya rona e be nna B. Question 19. Where is fast driving particularly dangerous? Go kgweetsa ka lebelo le le go godimo go ka nna diphatsa segolo bogolo ha kae, ra utlwana. Kgweetsa ka lebelo le le go godimo go ka nna diphatsa segolo bogolo ha kae. Where is fast driving particularly dangerous? Now fast driving e nna borai ha kae. Go na le go mo go bidiwang go te di blind spots, kana ha e leng gore go tsamaya go nna le di brow of a hill ga o kgone go bona kako akere. Ke tsone dilo tse e leng gore fast driving e nna dangerous ga o tsamaya gone go, ra utlwana. Ha kae gape when the road narrows, ha e le gore tsela e simolola go nna tshesanyane kana narrowings, ha ngwe e le bridge nyana gone gongwe bo e leng gore bo squeeze tsela yane e be e sala e le bridge nyana bo sesanyana, kana a narrow bridge gone gongwe go ra gore go ka nna le kotsi. Kana di level crossings re ka bua ka eng? Pedestrian crossing re ka bua ka rail crossing, ra utlwana. Ha e leng gore go ke makgabaganyo a terena gone gongwe go ra gore go tsamaya ka lebelo le go godimo gone mo mahelong a go ka nna
go ka nna borai. Imagine hela ko level crossing kana ko railway crossing o tla tabogile ka lebelo le le go godimo re utlwana go ya le gore wa go kopana le terena go no go e be go dira mo go teng setshwarakeng tša pedi ha se thata agar. So let's go to question on narrow roads and at blind spots. Agar answer ra rona e be nna A. Answer ra rona e be nna A. Let's go to question 20. You are the first person to arrive at the scene of accident with injured persons. In which order do you proceed? You are the first person to arrive at the scene of the accident with injured persons. In which order do you proceed? O goroga ho ngwe itlhela le gore go nnile le kotsi batho ba go betse akere ke eng se o tshwantseng wa se dira pele o bo dira eng se se latelang o bo dirang se se latelang. So tshwantseng wa se itseela ke gore you have to make the scene of the accident safe le ka gore o dire gore go nne safe ra utlwa akere ke ha example motho o thudile kgomo go le bosigo ra utlwa wena o goroga gone go batho ba go betse kgomo eo e mo tseleng e wetse mo tseleng ga o le motho a ntlha go goroga gone go tsa triangle we go le ka go e ba ka kwa ga kgomo eo e mo tseleng gore batho ba ba tswang ka kwa ba tle ba kgone go bona kgomo eo akere kgomo you are making that scene of the accident safe pele hela ga o ka yo wa yo dira sepehela mo bathong akere you are trying to make that scene of the accident safe o emisa dikoloi tse dingwe tse di tswang side e nngwe ya tsela gore nya emang ho go na le batho ba e leng gore koloi ba kgwetse mo tseleng kana go na le kgomo e leng gore e wetse mo tseleng akere kgomo you are trying to make the scene of the accident safe ke sone se go teng you have to make the scene of the accident safe pele so se se latelang yaanong o ka gore yaanong wa bo se le safe o ka ha first aid akere thuso ya ntlha potlako o ka leka go ntsha batho ba mo koloing eo ba ha batse akere call the rescue service o bonde sa bohelo ke gone go letsa mapodisi o letsa di ambulance akere gore batho ba tle ba thusiwe so ke tsone dio tse tshwantseng wa dira tsone tseo go kgona go o di arrange in order so tshwantse wa itse gore ga go to arrange them in order o tshwantse wa itse gore ke make the scene of the accident safe, give first the aid, call the rescue service. Ebe go nna hela jalo. Let's go to question 21. What happens as a result of tire pressure being well below the recommended level? Kile ka ntemo a botsa ka question yone ke ne ke bua ka thata ka yone maabane ke bua gore the recommended level di a kwala mo thaereng gore pressure ya koloi ya gago e pompa bokana o tshwanetse o pompe 230 kana o tshwanetse o pompe 230 o tshwanetse o pompe o pompa one mowa o no ya no gate ke eng se se diragalang ha ile gore o tsamaya ka koloi ya gago e le gore ga ena mowa kana mowa teng mo ko tlase ra utlwa so koloi ga e sena mowa e nna bokete ga e nna bokete e simolla go ja fuel e ntsi kana fuel consumption increases ra utlwa ebile gape thaere ya gago ga ile gore e tsamaya ka lebaka e sena mowa thaere ya gago ya senyega kana e senyega ka bonako tire wear increases now ga le bela di answer tsa rona ba rile A oil consumption increases which is wrong e be re B fuel consumption increases yes is correct e be re tire wear will decrease yaanong motho mongwe tla ba gakologela mme kana go se o buile gore tire wear le yone ke answer no ne ke re tire wear increases go senyega ka thaere wa thaere ga go e senyega ka bonako ho ba lekile go hapanya answer ile ba re tire wear decreases tire wear ba re go senyega ga thaere ga e senyege ka bonako ga o tsamaya ka yone e sena mo e leng gore ga se boammaruri ke gore ya senyega ka bonako ga o tsamaya ka yone e sena mo. Let's go to question 22. What must you remember when refueling? Ke eng se o tshwantseng mo se gakologelo ha ile gore wa go tshela petrol kana wa go fuela akere yaanong lona le tle le kwala dio tse dingwe tse e leng gore le tlabe le kwala bo no smoking ba go e ntshetsa option ya no smoking e le option wena o bo pick option or no you should not smoke when you are ga re you are wrong ra re mo bukeng ya matshwao a rona a botswana ga re na answer go teng no smoking re utlwana re na le di answer di le pedi e reng do not fuel when the tank is full and the nozzle is closed ra utlwana o ska tshela ha ile gore tanka ga go e tletse e bile go mo go nozzle e tswetse ra utlwana so ga go kwa fuela go ntse jalo
avoid kana do not breathe in any fuel fumes. Se heme itsa kana ikele tlhoko gore se ka hema phego e tswang ko digeseng ya dipetrol a kere ke tsone dio tse pedi tse e leng gore go buiwa ka tsone tsa bo no smoking, no use of cell phone ke di-sign tsa ko filling station ga se di-sign tsa rona tsa matshwao ra utlwana. Now tshwanetse o itse tsone dio tse. Let's wait here, we'll continue.